con. Không tin ông nọ. Kan ini keriat ibu om nọ đây. Keriat kenal cepat. Dek. A few minutes back, kita berlalang kan. Kita tidur satu mentah, which is very funny. Near bed, water, amazing. So, kemudian perlu mentah kesini dan hakan ikan denti, and hakan ikan denti nimut banyak lekai mo sa kawir kacaka kabakar teng nong na mo. She is very talented. Okay, she was born talent. So actually, because we are born talent, now we are going to Mata. So and mentakaski na do mene pangilami what happened? Kasmi ka papas ba? Okay. And then after that, mentalas lang matsla. Wow. Impressive. Ate ngaskuat lang matkoy no ito sa bangamot banlet kat imay because we are explorer or what? We are natural explorer. We are natural explorer. Wow. Beautiful. Natural explorer. Feeling funny also at the same time. Because ngalapit ke film kadang go ke film dia apa itu film itu aktor deh dia boleh mana di Kuatip tu aktor lihat hum betul ya bangsan lihat apa okey dengar lihat hum betul nama hum betul are you ready kapan saya ngata are you ready so let's go hum betul perlat hadin kecing le apa cale lah mending mentang lah poison nong na welcome to nong na. Actually ngalale dumpa cele pelat menta ngilapoi handi ha lenti mo patere senong na means sa kumtu 30 31 35 minute kumtu ban poison nong na tangba 7 person ang na ngay gini mau. Baik. Called water what? It is called mau. Baik saya mau. Boleh tip kipun mau hasilnya. Mau. Si tu. Very nice. Kadang ikan ni kejaka ko ang mau. Maramot. Okay, this is the place. Okay. Coba ngingim lek res day. Gilek siya nang na. No. Okay, so we are going to nang na. Ketika cantik So my baby don't want to go there because she want to go and swim. And actually, Meme Johan Patnang and swim. Very nice. So, kiong padang snack surak sini. So here it is. Nomor ngalak lima nak iti rice nong sini, sabanwan sini. Di kilong next. Pet mo nek nomor ba pidang snack surak nagya jay te unik pat. Unya jay si sapat. Boleh bantu sakla ikyo mo. Nek yang kuno memang. Because ban sakla kam jukha hire lano so never sakla at all. Nget yaki guidance kipala song lasa sendiri mo lada dan perlu ke and especially when we come to the unknown places like this one. Okay, dia kumbangi nyimpat tip kan kalau kumno kadang nak so kadang iwan nah mo ban explore kat bafi empat tip ya kacaka dapim wan hidang empat lajong himnung dan ketu ke experience so that's happened. Okay,
So kadang-kadang ya ipat seni dengan ipat pun hati mau seni, okay. Compared to any other sea, no, full of stones, which is actually very nice, okay. So Perlok, I suggest you guys, if you want to come here, it is a very nice place. So cakap sumrudan, mo, lata pikwa kan sumrudan, tawa ko, kapes so minta for slap them dan kam sumre nginlek direct siya kuat swimming pool nginlek summet stay, mo. So banyak nang nak ngilai ibun teli di swimming pool hang ni. Saya sebut rongin lek sa swimming pool hita. Bahaba lek nak hang ni kan, tu swimming pool. So kani kadai kasnang rangthong kayeng maniru jong rangthong. Katahi nang ni ngam tip su ngan hapi lek sino. Nong nak ano? Nong nak. Lên đây. Nah. Di atas. Kau boleh ha? So dan baong kat tu kat ni mo ba kadang kau ka klau ba pihak banpar. I mean tidak di klau di bah banpar, and I don't know which type of cloud, but then I have far so many cloud. Means na ada pihak lingba mo. So ngaptip ra. You wanna sabar, and sometimes people are like ignoring mo long with them. So kipatai kumar kanya kacakaru. So ngimut ban like nak situ right according to the map, but in 16 kilometers. So wet. It's better I will keep like this, no problem for sometimes, okay? Tangban. Yo iya katu kacaka. Wah, sino katu? Oh, back tay mau sa inyo. Back nesa. Ini kan nanti Pak kanang na ano ka chenong kanang na hanay oh pwede lang no rangthong oh ta kublay ta ho ta gani ka chat best mo kalong taong ba mo kalong taong ba hindi kaba ngabat may de niya siyang ba say runya koilo oh kanikin kariat ibu ang no de oh kariat kena syakot de oh may oh kariat ah Baba, you have to ride, be careful, okay? Wherever you go, no? You berjaya, good. Yeah, but not neutral to come not red because nampak jupai kalinti, isn't it? So it's not good. Banyak tak neutral. Kipri sini karyat kat niru kisahnya ya rap star mo Perlok, so which is very hard, okay. Kayaknya sa sendiri senyum, okay. Sinyokan mo memang okay. Cái đây của gạt riết vào đi đây là lạc nó the corner of the room, not ready to resume.
So look là phải tiếp kia snow này em nhà ngắm tiếp ra tầng vào whatever it is là bơi hoặc cái gì nong nong nạ mình ra nong tỉa so apply sa nong nạ where is that em là sân vượt rồi phát nè rồi so ani là flat đang đông là phút mà sẽ cần gì để nông nạ tháng ôn sạ plái là phút mà nó nói đợi một nói tak hiju kidi asal tapat seri terakhir kemudian ya aku arlat ere anak neng ti rum hasil rum kamu baca bipoin kamu di pon baca langsung bipoin kali bro lat bipoin lo plái nó là phút lo saya mà nó ngomong nói tah 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 so tah ya kita berusaha menuju ke bank. Tes pelat bro. I am not regretting coming here. Just go. I was not expected that kan long ngan gumne tayo kalong kencaan adu mene pengawan em tang ba. Finally menta is kalalong. Good. I'm feeling good now. Em kedum rat. So hak keren nak mo de senom to. Hak ya cek nanoi. Ba đẹp dạy nạn nói thật dạy về xa xìu ok gần như dạy về xa xìu hello bye bye rồi gần như kêu về xa nổi mà xa nổi cảm ơn ông dạy là cái dạy rồi hồi suốt thì nghe thì ông cũng nói đây Kan tak ke? Hah? Naik cepat. Let's go. So mentang ini lah apa ya ni apa nong nak view point okey menit perbangawan hani exactly kalau tap dak ini kiliput sudah kelaiwan nang ni sebut kesawan yang kan kiliput baik kelas tangguan yang ski and so view ta nang ni nak faham kadai satai pat kadai ke Bangla sadu satai kadai ke Bangla kalah Bangla so karyat nang ni ruka bala isir kait kena itu utu kata yang tepat katakan natural swimming pool mo mama natural swimming pool kadang nang tai so be careful this is what we came for no you want cengai batang ban pek ya kene keceka which is very funny after all tambah at the same time lu kalong kita nak bah that's what happened so dang kumtu hingi la kyu sini tang ba what happened marsen wan sini long kala biang mo kadang long kum ni and then what happened kala pen khut lut ba ro khot ke views long kala internet kain marsen wan nga ni long kala pen khut ai ba khot then after a few minutes back menta back kala long biang kum ni which is very nice okay lada piawan sini ka internet bahasa I will say you won't regret bro any of you if you want to visit here
You won't regret coming here, bro. Because you can see from here now. Bro, you can see Kati ka Bangla ka badan hang tia. The mo. So kan ni kan ka view ni apa mo ka nong na mo. Ka actual nong na ba si ong. Te nang ni phin yo iya ka nong na thi nong na. This is a beautiful place of Nong Na. So ni wan meneru ni wan nang te na nang te nang stay, which is very far, and ya nakitu kilom, so many looms ni lawan mo, as you can see. And after coming here, just amazing view, very nice. Oh, nang ni ni Nong Na barok kat. Oh, this is called Nong Na, bro. Ni ibang haday kasilong Nong Na. Oh, kalahe kalasngan ha kasilong. Okay. Teh. Ni nang lecu nga teh nang ni. Mo ne pi angkum no. Malai bang pelat kene ka views nang ni em. So nang lecu. Kat kelak kuat ba. Tambahkan saslap sibet, so let's go. No. Jidur ya ti oh. Oh enak. So bando nang ni rukam day kabusuk. Oh. First thing. And they two am so wearing even there. Te ngihaban pen kloy nomor belai sebit lah bamit em katu kacaka Bang Iwan meneru kam isinganya deh kai kencang. So it's better we have to let not on kloy deh. Tambah what to do. Kini kacaka tapi angkum no hipat. It is very slippery, as you can see, no? Kok ít lapet yang awam automat bam sẽ tu kesiar nga. Mo. Kok ít. Pak. No, lawan ate lagi dah. Lawan lah ate kenjang. Ini kadai hang cia katu ka khot sum sri mo, khot sum sri dei. Tambah jayu. Ka first pa ne ka om tam tasmi namar ba ka slap em. So dei na kata kadau. Nyelek nung cilik tekai mo hajan dei. Cilik tekai hajan mo. Nè cũng đó nè, ingin cilik tekai hajan dan untuk ingin saya wan kaino, no. Jadi bolong ban sum ingin sum, ingin sangkai, no. Jadi bakam ilong pat ingin wan kaino, oke. Jadi am, long gumpa, long iwan sisian ano mo, cani, oke. Ya jajai memang saya betul. Saya bang miok ban let tengok hi seduk sejanam. So there is no meaning. Nomor ba on the next time nam yo su banwan and banwan bro ngalak hati. Sana akan try lagi. Kajan. Sampai nang ni kat views. Oh, views dan naik keren sa. Amazing nah. Banda juga suka tidak senang dengan stairs. No, tidak banwan but kemudian dah dengan stairs and there are still some jadi that stairs station dan kita lompat mau. So, have used the station now, but so until for now there,
laban dia bagi dia dapat poin konsep sport. Nah, so yang saya kedua sedek spesial unik. Gila apa ya kadi kecaka. Babahap nanti na jurang mo. And atur ha minta ka umbak lah no. Tay mo may nomor ketik. Di lah ha. Nanti kat na ha. Oh. Very amazing bro. Ani ngilayan sistem katu-katu and finally mentang dan dia. Ani jadi kalau ada bentuk ha mentang si tanpa kadai ba slap no meniem tak tahu kalau gum dia. So kijat orang kita kijut sadu mentah which is very funny. So buat pakai helmet itu something ini dia. Something. Yang cara. So nang ni pet oh no water. Amazing. Actually berat-berat beriam kayak gini hang ni mo. But because of the water bala slap mene so ngimla li air hapan supek nang ni because ban gigi mentaru kalong ground sebab pelat so which is not safe at all. So it's better we will go now. Mo ni dhaba ngimya lek no. Mo at least ni apoy ka caka tang bang ni sini makana at least ni apoy de caka. And the pressure of the water as oh ni himla ngam nang batai su. So ka sang ha mo ka pressure. So ngamut persang menlik kam su tang bang atieng yo betut which is so slippery see. Oh betut ha. One mistake you will fall sadu si spot mo. Power si spot so it's I just manongai ti dakiwal sini one quarter lang but not this season. Oh kan green kan borok khait mo tanpa it is not a good time to come here for now. Đây mọi so là qua haban tinggi tanpa melalui Tengok ya. Oh. So nganong iti ba ngamlong ban yasong slam nomor ba pek kat barang pek nanti na jirong am karang hapun ba ka te min ka for ba mentalai. So imat la hap slap biang serai which is not good now to be here. Dia ngaserai ya ban lek no mo ani pek mene tang duna de ka hang ni hai. Kaba mencapat kalak berhuk sedikit sini ru. So it's better we go mo meme. Lajur aku mentapet. Oh lah, lajur ha. Pek kalak play am talai. So it's not safe for us to be here anymore. So let's go from here. Saya perlu ini like no, you can do it direct station yang oh. Look at this one last view. Andre, ni ka video. Tak bisa mana. So, mentang gila long safe at least that ni long man versus wild tu dia. Nyahap ya bikin ti nama renak bangkit mau ikan ti. So, katahi kan. So basically kani ka cakam kisri kisah sumha kipor manusia mau memang and try share rupiah tip hi kani ka cakap balik ki khot ya kani ka phot sum chri mau nomor ba kisri hi actually and mentah we are trying to go means ni like no after ni so si nomor ba pokoknya kimyo banjingi mau memang so si ba katahi kawai nomor ba nilawan kenang banjingi mau tang ba flop hai kata hi ba ni tham yo ban jingi so ka kum ka tu te nya jingi tan long sono hai pek sa kini ki linti bang hab ban cross mane mo so kata ka jingwan ka jungi mta sini kalong ka ba biang hi ka best hi tunat ru kata hi and it was a long journey as well tang ba hopefully bisa tunat ne mo tu re mo and I hope kisah tapi sunat dulu. Please remember to like and subscribe mau memang and also share with your friends for this spot and that's all. So mentan spam dan poki bang yami no namar ba kaslap station ways jakam try so kalawan umka oh kalau akhir kena which is not good for us to be
stay there for so long. Mo. So kani kan salinti bang hapan cross meneru. Ngate ngal adat cie so ngam bet. Abala hai. So don't mind. We have different speed because we are loving each other. So and then namar baka jakaru ka betut am. So katahi mene tengah yalam mengah an mentah te sa yalam kala. In our life mo memang yalong equal to each other. So tangkat ahi perlak ham da penjrong surah te ngin sai kenduk biang pat hakawai pat ko videos but siang and ka bamenta te hopefully you enjoy ya ka videos mo. So take care, bye bye, love you all.